Bodo territorial region haphangni luajimung by Puila Inter-6 Schedule Council Premier Football League songsajkakha Bwswkang 9 October 2022 salmario o thwngmung chengsajaknai Thwngmungo manjagwiyanw Bharat-ni salgra-salka amchaini kaichi ADC eba Autonomous District Council TTAADC eba Tripura Tribal Area Autonomous District Council bataina thangui Puila thwngkholao nongkhornai Bwswkang 12 October salmari Khasi Hill Autonomous District Council no kebengwi Dimakuchi Stadium. Thwngmungni laibuma kaisa sal Bodo territorial region haphangni luajimung by Puila Inter-6 Schedule Council Premier Football League songsajkakha Bwswkang 9 October 2022 salmarini damnui shoti thamsi tamphru o thwngmung chengsajaknai Thwngmungo Bharat-ni salgra-salka amchaini juda juda hastini juda juda ADC eba Autonomous District Council ni football thwngmung bataimungo manjagwiyanw Thwngmungo manjagwiyanw Bharat-ni salgra-salka amchaini kaichi ADC eba Autonomous District Council thwngwinai Tripura ni ADC ni thwng rokbo Thwngmungo TTAADC eba Tripura Tribal Area Autonomous District Council thwngano Group A bodolo Bwswkang 9 October 2022 salmari ni simino chengsajaknai ni Thwngmungo thwngano bodol territorial region Assam by Lai Autonomous District Council Mizoram TTAADC eba Tripura Tribal Area Autonomous District Council bataina ni bagwi Puila thwngkholao nongkhornai Bwswkang 12 October salmarini damnui tamui shoti thamsi tamani jorao bataina Khasi Hill Autonomous District Council Meghalaya by Dimakuchi Stadium semi final ongnai Bwswkang 20 October salmario sajajorani damnui tamani jorao final thwngmung ongnai 23 October salmario sanjajorani damnui tamani jorao BTR ni Kathalguri SAI SAG Center Bodo territorial region oboti luajimung baino thwngmungni haparo laibumane athukiri ongi tongnai tai o thwngmungni bisingtino juda juda hastini thwngkrung rokbo borokni rungmung no phunugino swkangino sep manui manbayano hwnui khaka laijak आप लोग सीखो या फुल पब्लिसिटी करेगा एक बार जीतने से वी ऑल विन ठीक है प्ले फॉर योर पीपल जीत के और एंजॉय अब कुल्लू ये वर्ल्ड कप के लिए ना कुल्लू सिटी में एक बड़ा स्क्रीन लगाओ जिला में भी लगाओ सब जगह में तो क्या होगा कि हम लोग सब मैचेस भी देखेंगे वर्ल्ड कप ये गाँव में लगाने से हम भी कैसे ठीक है तो आप लोग कौन है मेन स्ट्राइकर कौन है स्ट्राइकर गोलकीपर ब्लेसिंग योर गोलकीपर ब्लेसिंग फ्रॉम Dachoi and only one striker or only striker and midfield में कौन है? स्ट्रॉन्ग मिडफील्डर मतलब क्रिएटर है कि डिफेंसिव मिडफील्डर क्या है? Who's your role model? Pogba. कैसे तो Pogba जैसा है? हाँ? सब लोग सारा Ronaldo. Okay? Bureau report Nongkhornai